dobri ljudi na podršci, istrajnosti i upornosti da se naš glas čuje više i da se ponovnim okupljanjem ovde osetimo svi zajedno kao ljudi koji žive i ne plaše se da iskažu svoje nezadovoljstvo. Moje ime je Dejan Đoković, predsednik sam porodičnog kluba Pauno Vrt, čije je postojanje i bitstovanje direktno ugroženo zatvaranjem zgrade u Paunovoj 2. Organizovali smo se da bi digli glas protiv zatvaranja mentalnih bolnica u Srbiji i njihovog iseljavanja na druge lokacije. Na drugu lokaciju za koju se ni ne zna kada će to biti. I ne slažemo se ni sa doktorima, ni sa ministrima kada kažu da su ovo vanredni uslovi u kojima se valja strpiti. Strpljenje nam ne nedostaje, ali da bi zadržali stabilnost i sigurnost u lečenju potrebni su nam konkretni datumi preseljenja, a pre svega osjećaj da neko o nama brine u državi, ministarstvu i institutu. Nismo mi doveli sebe u poziciju da se ustanovu u kojoj smo se lečili zatvori, a da se pre toga pacijenti ne zbrinu. Ko je odgovor za to pitanje je za sve. I ne slažemo se sa tim da grupe koje broje po 30-ak ljudi izbrinjavani su u prostorijama na grupnim terapijama od 60 kvadrata, mogu sada stati u prostoriji od 20 kvadrata. Da terapija koja je trajala po 5-6 sati sada može da traje 2-3 sata, ako ne i kraće. Da se prima manje pacijenata nego ranije, a svedoci smo da iz dana u dan sve je više ljudi kojima je potrebna pomoć usled bolesti zavisnosti, a pritom najveće broju dece, odnosno mlađih od 18 godina. Siguran sam da i doktori znaju o kakvim problemima pričam, ali nisam siguran zašto isti doktori to ne kažu na sav glas. To je ono što najviše boli. Za ljude u ministarstvu mi smo samo jedan resor, jedan problem koji treba rešiti na ovaj ili na onaj način. Ali za doktore koji su nas lečili i kroz koje ovo zajednički prolazimo, moramo biti više. Ko sad posle svega može da izađe i sa sigurnošću kaže bit ćete preseljeni u Kneginje Zorke tog i tog datuma? Koga sad to da pitam? Doktori ne znaju, institut ne zna, ministarstvo ne zna. Za ministarku to je završena stvar, u pitanju je još samo nekoliko pregradnih zidova. E pa upravo ti zidove koji podižete nas i dele. Podigli ste zidove od nas koji strepimo i nadamo se da ćemo biti zbrinuti u nekom očekivanom roku. Podigli ste zidove od doktora koji nas leče. Podigli ste zidove od instituta kojem pripada. Podigli ste zidove od odgovornosti. A nama ostaje jedino da ovim okupljanjem ovde ukažemo na sebe da još smo tu živi i dostojanstveni, istrajni u našoj borbi za zdrav život i pravo na lečenje. Hvala ljudi. Bravo. Bravo.